Аԥснынтәыҟатәи аусқәа рминистр Олег Аршба Боливариантәи Республика Венесуела Урыстәыла иҟоу аамҭалатәи ахаҭарнагәрагара Альваро Енрике Кардеро напхгара зиҭо аделегациа алахәылацәеи реиԥылараҟны инацшьны иазгәарҭеит ҳтәылақәа рыбжьара адипломатиатәи, аекономикатәи, акультуратәи, аполитикатәи усхқәа рҟны аимадарақәа рырӷәӷәара ҳҳәынҭқаррақәа рзы акырӡа шаҵанакуа. Ҳтәылахь иааз Урыстәыла иҟоу Венесуела ацҳаражәҳәарҭа аделегациа ҩымштәи русуратә визит иалагӡаны ргәы иҭоуп аиҩызаратә еимадарақәа рырӷәӷәареи ҩ-Юганктәи аусеицура арҿиареи рзы аиҿцәажәарақәа рымҩаԥгара. Асоциатә делегациа ахада Аԥснытәи адипломатцәа ааԥхьара риҭеит сентиабр жәибжь-жәаа рзы Венесуелатәи адгьылбжьаха Маргарита имҩаԥысраны иҟоу егьырҭ аҳәынҭқаррақәа ирыламлаз атәылақәа рнапхгаҩцәа реиԥыларахь. Олег Аршба иҭабуп ҳәа реиҳәеит иҟарҵаз ааԥхьаразы. Иагьазгәеиҭеит Аԥсны аминистрцәа реилазаара ибзиоуп ҳәа шахырҳәааз Венесуела аиҳабыра аус рцуразы аиқәшаҳаҭра апроект. Аделегациа иара убас идикылеит Аԥсны аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба. Асасцәа бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо аминистр иҭабуп ҳәа ахиҳәааит дара ҳтәыла иахьаҭааз. Адгәыр Арӡынба иазгәеиҭеит Аԥсны Венесуела ишықәсылатәи русеицура иабзоураны ишалыршахаз жәлар рҳәынҭқарратә еизыҟазаашьақәа рырӷәӷәара иара убас ишыҟаҵоу аекономика ахлахарҭала ихадоу ашьаҿақәа. Аԥхьагьы ҳара ҳаизыҟазаашьа алҵшәа бзиа алҵуеит ҳәа сгәы иаанагоит, уи аганахь ус исаароуп. Аделегациа алахәылацәа ракәзар адгылара аадырԥшит ари ахырхарҭала аусуразы. Венесуела ацҳаражәҳәарҭа аделегациа Аԥсны иҟазаауеит сентиабр жәбанӡа. Уи аамҭа иалагӡан иазгәаҭан ирымоуп аусутә еиԥыларақәа рымҩаԥгара. Атәыла хада Рауль Ҳаџьымба иԥылара уахь иналаҵан. Алина Кәартаа-ԥҳа, Сария Смыр-ԥҳа, Саид Аиба, Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.